L-14 ta' frar magħrufa bħala l-aktar ġurnata romantika tas-sena, Jum San Valentinu. Minn fjuri għal kartolini, ċikkolatini, soft toys u ikliet. Ġurnata li ħafna jieħdu l-opportunità biex juru l-imħabba u l-apprezzament tagħhom lil maħbubin tagħhom u anka l-membri tal-familja jew xi ħbieb. Net News mar fit-toroq ta' Taslima fejn bosta rħewla sabiex jixtru l-bukketti tal-wart aħmar fost l-oħrajn u staqsejna lin-nies jekk jiċċelebrawx dan il-jum ta' mħabba. Yeah, we're celebrating Valentine's here in Malta. We're from Serbia. We just came yesterday. Well, we go to dinner. U minkejja li bosta stqarrew li jiċċelebraw dan il-jum, koppja anzjana spjegaw li tant ilhom flimkien illi ma jħossux illi Jum San Valentinu hija biss ġurnata waħda, imma l-ġranet kollha illi huma jqattaw flimkien. Not anymore. I've got my Valentine, he's with me all the time, 45, 46 years, and he's with me all the time. So we don't need one day, we have every day is Valentine's Day. Meta nqablu l-irġiel man-nisa tqum id-diskussjoni dwar minhu l-aktar romantiku. U kienet din proprja l-mistoqsija li saqsejna fejn kien hemm min qalinna illi tnejn huma romantiċi u oħrajn li qalulna li jħallu f'idejn ir-raġel għaliex hu aktar romantiku minnhom. Minu l-aktar romantiku, inti jew hi? Naħseb it-tnejn f'daqqa. I think he is the most romantic in our relationship. So who would you say is the most romantic but out of both of you? Not me. Why? But why are you not romantic? Because he's a man. I have other things to think about, but I do like poetry, and occasionally I write very romantic poetry. Tradizzjonalment Jum San Valentinu huwa abbinat mal-maħbubin. Iżda ma' żmien ħafna saru jabbinaw din il-ġurnata bħala waħda li fija tiġi ċċelebrata l-imħabba, sew jekk hux bejn il-maħbubin, il-familja u anka l-ħbieb. Fil-fatt fl-aħħar snin rajna terminu Galentines, terminu illi jirreferi għal Jum San Valentinu iżda bejn il-ħbieb nisa, u ċoe Girls Valentines.